a very big parade and event ezoyenzakala ama-artist wala Alexandra besifisa ukuthi sizeni isihlanganeni and we unite for change. Okay, mina ngile awuthile wona mfethu ethanda ukubuza njengomjida nje uziphamele kasi yabo angisilezi ezithanda ukwenza ngathi ngiyafrustana izinto kanti angifrustani yeah. So okokuqala nje engathanda ukukubuza ukuthi yini e-inspired this idea ukuthi nenze artist parade and then yini le artist parade kahle kahle ngoba thina parade sazi ukuthi nje hey thola mhlambe lapha na abofethi basha ama-district akusilongo yabona ngingabi ne-imagination yami yayithola nina ningibrekele yona dani ukuthi no mfethu nale ngi-inspire i-idea so nokuthi kahle kahle uphente nje i-picture for abantu basekasi yabo. Yes. As ukhuluma about DJ Fisto uzolaga mayiqala la le ngoba mayiqala besifuna ukubreaka this thing ukuthi there's an old generation, there's a new generation yabo besifuna ukuthi like sisebenzisane sibe into eyi-one. Hayi manje masiloku esihlangana siyabona manje kunama challenges kunama crisis esiloku esibhekana nawo within this sector ye-arts yabo some artists siphelele so siloku esihlangana namanye ama groups siyabona manje sikhala ngento eyi-one so we like okay if we've got these issues why not ke manje sis attend since sihlangene sisonke yabo. Okay, so yes yaba into ukuthi okay let's address ama issues astophayo. For instance manje sinenkinga yokuthi about 80% ama group azolala awanayo just the rehearsal space just izinto ezinjalo ama facilities into simple elula mara inzima for amanye ama artists. Yes because of sayidinga thina that's our playground there. Yes. So manje masiloku esibhizi siplana sabona ukuthi okay let's use this platform ukuthi okay as addressing inkinga zethu na wonke umuntu ukuthi beze ukuthi kahle kahle sikhala ngayo. Yeah. So i-inspire ile unity yama-artist nama issues ama-challenges enihlangabezana nawo. Yes. So tomorrow decide ukuthi nishaya i-parade akusimatch kahle kahle. No, i-parade akusimatch. Ayasithuya. Angithi phela njengoba ngikutshelile ngathi mina ngilezi ezibuza according to the kasi guys yabo. Angabuzi ngathi manje hayi uDJ Fisto abantu lezi ezazi kakhulu. Ngavuma nami uthola ukuthi mangifika lapha ngithi amadoda neSuropa man. Parade abafika nisayenzi la yabo. So ama-challenges lawa owashoyo ukuthi nibhekene nawo as ama-artist mhlampe so far tomorrow yini ilanga lokuthi nizama uku-engage ne-community ukuthi participate ekutheni mhlambe bani-assist ukuthi ni-resolve lawo ma-problem angazi ngaphendula mhlambe ujeff ya Shota DJ Fisto wala kazi lokhuluma sihloko vaka pucho malaka ina di-booster na no shit I do just at all sure man as man ish man mount ungathi uyabheka la Alexandra. Alexandra is the biggest township in South Africa. Yes. And manje uyabheka ama-artist ayiyabhaya yabo and manje njengoba ufeza shilo ukuthi ama-facility awekho and i-art yayiyekasi vele ngathi iyadropa yabo enhle kuseyiwile vele yabo no sina sithi sasekhona yabona awuyishayele nje straight lawo sithi sasekhona yabona sithi sivuse phela ngithola sithi kuzama ukuhlangana ama-artist ne-community at large ngithola siphumeni sonke bafetheni lapha e7 siqala lapha e12 esenkopano ngo12 yabo siyene so parade till e7 yabona yonke into izenzakala kuphi e7 lapha e-heritage kahle kahle qhalwa la esankopano ulasukela khona and then masuka la siyathopa sale phezulu same time Chase mfethu yazini ngoba ngifuna ukuthi lento